Тогорочна ціна тієї нашої найпопулярнішої житарки рушише od 16 po 17 dinari i odvjetuje veljim parastom, ta totico dobre rozdumuju i nie mają statok, odlučeliše tako i predać žovte zarno. Cena bude išće rosnąć, bo produktna berza odkupi čas urožaju po 19,5 dinari. Mi našu kukuricu všetko predali. A peniaze już tu učiteljem treba. Того року, розумієте, не лагерujeme. У такій ціні, да ще бавиться, да лагерується, да платиться 1% ще, ну, to nie dobra cena, već dobre zradzela i dobra cena. A davali ste na veće mjesto, či idem na jedno? A na 2 mjesta. Do Kocura, tu všetky do príjemné mjesta, co u Kocura bylo tu. Nie nošao, nie cál som nigdzie indziej i van. A kiedyže vyplacovanie? Vyplacovanie takve. Parasti, ktorým kukurica potrebna za statok, ali to ti, co nie mają statku, a očekuju jeszcze veću cenu, kukuricu budu lagerovac. Zašto budem kockať za žuhavim dať sa na lager? Keľo, bez polovku? A tak otprilike. To bude se čekati lepšu cenu, hej? A teraz uvidíme, že co čekáme, či lepšie, či horšie. Za veľkých parastov kukurica u čardaku ešte vše svoje fajtova šporovna kasa, bo ju môžu predávať vtedy, keď im potrebný peňaž. Ale jest vše veci moderných parastov, ktorí žovte zárno predávajú tako, že by mohli ukladať do ďalšej produkcii, alebo peňaž čuvať na rachunku.